Shalom. Penuhut makimisa de tadau baino. Sphere recovery for Jenny Lasimbang. Healing prayer for Joshua J. Striven. Israel Isaiah Aaron Sibius. Sphere recovery for Victoria Engku dan Matthew Dangatil. Healing prayer for Priscilla Lojikip dan Chendi Tan Lily. Sphere recovery for Alicius Sipanal. Sphere recovery for Elika Rudop, Jessica Dangatil, Johan Tati. Special intention and thanksgiving for Wilna Musa. Isambayang datadaw bainonoki o viton toko o kaduduvo di Monjilin di Simon alias Angelin. Bernadette Kiluk Dompok, Peter Polo, Emmanuel Cristo Mojikon, Silverius Kolingay, Steven Giniti, Freddy Boyong, Gordon Freddy Boyong, David Law, Caroline S. Binting, Hardy Henry Mansa, Emily Jombin Siap, Stephanie Winnie Kinajil, Pius Lojimin Soriwo, Estodora Alexius Lojimin, Diana Lojimin, Martina Lojimin, Abel Ibol Hoa, Julia Jinumis Sikalu, Justina Loginim, Maria Nora Jinin, Silverinus Timohol, Frolina Timohol, Sivius Timohol, Agnes Giunis Motijon, Isibius Kahin, James Joimpai Miajim, Bibiana Binian Mosigul, Benedict Binus Sulip, Maurice Chitamil, Clifford Maurice Chitamil, Clifford Maurice, Roland David, Maurice Chingguli, Winnie Lee, Stanley Ilut Maurice, Agustin Boguli, Julians Joliting, Vincent Wilson Abel, Oswin Lojibin Labangka, Teresa Loisa Chong Swiloy, Richard J.R. Duawal Suning alias Wilson John, Andrew Lojibin Labangka, Thomas Kondu, Margaret Kulian, Philip Sipaun, Angela Amoy, Robert Patrick, Eugene Lido Mojinol, Paulina Inau, John Mojiun Sika Christopher Chiu, Christiana Chiu, Paulina Inau, James Majanau, Boniface Cinggulam, Joseph Cinggulam, Josephine Buntalun, George Tanggalai Majuntin, Prudentiana Komili Kolinsing, Veronica Kunihing, Gofre Puvok, Rafael Benedict Puvok, Stella Puvok, Roland Puvok, Helen Hoivin Lijanggun, Benedict Puvok Dulani, Ata S. Disimon alias Chester, Sibina Sinanggul, Terence Thomas George Matthew Jipiu Majawal,
Rita Benjinin Makajin, Cecilia Jitinin Makajin, Benedek Modius Cipiu, Melissa Joy Michael, Larencius Malitam Kian, Om Savyavi Koduduvo Itapui do Pemohiungan.
Id ganditama, om ditanak, om di spiritu tabitua. I gracia di Tuhan Jesus Kristus datoko om i kekinavandi kinaingan, om i kapisaan di spiritu tabitua, meampai no Diosu saviavi. Tapi ngavi kano mengakun do dosa ngavi datoko om kapapotonda no di datoko sendi do mamalamai di ketepatan tahom lati tabitua. Mangakun so, doi di kinaingan tavakas, om doi Diosu oi tepinai ngavi, adana kopamidoso zokozo, id pemusavan ngaviku, om id bos ngaviku, id nunu inaimaanku, om id nunu i auku na ngazanda mimang. Maza nudahasakku, maza nudahasakku, maza nudahasakku tagaso kozo, Itin pogi domokin sian zo di Mary, i obitua pointi hombus hahangai, savia vidi tasab om sangti ngavi, om diozu tepine ngavi, do sumambayang mentok dogo, do di Tuhan kinengan datoko. Kikos sian anada do datoko i kinengan tafakas, memahyong do doso ngavi datoko, om magabit datoko do keposizon salajur. Tuhan kasianaino. Kristus kasianaino. Tuhan kasianaino. Kano sumambayang. Panak no dagay sumambayang zikoy, oy Tuhan, kinoingan sa, id konsikaan, tamay mono, do paintak sendi de diaw, tu paimponu iti, om kasanangan au apupusan do tumampuan, miampai au katotood di sentimpuun do sangviabi iavasi, maza di Tuhan Jesus Kristus zatanaknu, imamamasi om mamalinta miampai diaw, idi kepisaan di spiritu tabitua, kinaingan mentok so hihinaid aiso kopupuson. Pambasan mantat di buok kodovo do mekebis. I eleze sesonguhun di mengingyang avi tabakas kozo do di undang-undang. Sesonguhun kusay nokoto no om ikigaga kozo o kokikitanay. Sinansagan do tunuming kabang no kozo do minonohon do ton si vogok. Nga kapatantu no poesido do matay miampai kapantangan ko. Masih podo kikasaban minugad isido sondi kinuma do di pangundasaan pinapoduha di puok ton si vogok di tuhukon tavasi. Di sainovo iki vinakas ginovo do au manemo do nunui uminumon do daw katanud do undang-undang. Sundung do kaizuan pensandad do monto keposizon daw sendi. Ino po menguasa ngavi di pangangakan tagazo amu obitua. Tu sabab no do piombo hutan diho nakahaid miampai di sido. Nga pinapiwad di sido om minagihomu do minangusub di sido do mongongoy do daging inano di sido do manguguno tatavasi. I pinapotunda di sido sondi omi pupulano po do mangakan di puak ngawi di daging bukan tumano di no boos di laja. Iti koy maan no nga kopaidu di sido mantad kapatazon. Maza do minimang do sendi do koy maan tavasi.
inotondo do piyambahutan tahay dio nga kapatanto nopo do kapatuntuan tapantang kosundong do tonan nga daw om dengan tawasi do numpasan tanaw daw om di nanggazan tawasi kozo ditobok di sido nga kapuhak kosundong ponogi do kaimaan di sido do ay sahasa do mantad di tanak sido om hobi po di kozo do kamimidizaan kino pemidizaan sondi di kinaingan di sido do isido do obitua nga pointahang kozo di sido iko gagimpitan nga daw pinasan di sido izyoho do popogad di sido tutulus do kahazapan pimpupulan no po do ingka ka di sido do minomboos nga aw iko sundong do timpu do kaposizon dagay o gumu o tuhun tongamuhok do mamusoo do i elezo no po do it mulan do sizam no po nga nakatanod do di kalanahan pamasi do songkosovan ngawi om sabab do no koy mangzo do koy maan diti do nontok do sabab do moki anu umul do kahudati izyoho sendi do sabab no dogo minogovit zo no po no di do kozomutan am kasaban do it umulan kuno hing sundong potu do toduk no po do kanu do mivad mantad patazon do tuhun nga aw izo ka anu po pompasi toy pempatay do umivad mantad gagamot to gigot di tawakas kozo iti napogi do nung tuhun zo do poinggonop do gumabas do kaposizon diti dioti om dogo babay no nga papatahang zo may dogo sondi do misundong do umul do nohing om otimpanan kudimay itong amuhok do iso pomitanan tapantang do ingko do monondo do kapatazon tawasi angan ginovo om otuhod kozo montok di undang-undang ngabi tapantang om obitua miampay di tiboos ngabi tutulus minugad isido do di pangundasaan i manananud ngawi di sido nopo i angavasi kozo haid do di sido di tinu nga guminaga di sido di kopongo i kopaihan i kinamoy dioho do kabosanan sa baba poguho na patay sido do nimangan di pagigimangan ngawi minamagumuto po di sido o minamboos i Tuhan i obitwa o toyhan no po nga o kito tatalang kozo do sundung potu do koidu zo i dati do mantad kapatazon nunu no po o kandasaan ngawi to indamaan do tinan imaso ku tanaan do itsoybo diti babobog tawagat it koduduvo kuno po nga onsikaw zo do mondoso sabab no di kosi pinausub do isido itdogo ingka no isido do napatay minanimpoon do kapatazon daw sebagai iso pamitanan do kapantangan am kopeyan do kabosyon do okon konopo okon nopo komontok do tongumuhok nga montok di kagumuan kozo di tinaw ibos di Tuhan i Tuhan o pangigit dogo Pio igagut ko ngawi o Tuhan Pio imimbuhay humavan dogo Pio imabos ko kamoy dogo
Ay so isa kaday montok di sido doy di kinengan. Nga izyaw no po Tuhan nga kohid pinhiput dogo. Kabuntugan ko ipopoito idong di tituho ko. Humabad to puzo doy di Tuhan. Sumimba isido manta din ho tawakas tabito adaw. Umuwi zo da munundong da modop zo. Musik zo tu ituhan pangigit dogo. Au zo may manok sundong po tu do ninuvan o tuhun. Ipogizud penhuput do mavan dogo. Ikoduduwo ko mandat di Tuhan masanzo doy di bos daw. Ituhan miyampai Diosu. Pambasan manta di abal tabasi tabitwa sinuat di Luke. Siminuang Jesus de Jericho, o maso dumapas di kakadazan tanini, de ontok songhun kusay, ikingan do Ezekius minintahang. Isi na po nga songhun di tongot tuo di maninimu ngabi sukay, tuhun puawang isido. O hizab isido, do mintong do okuko ketutuhun ni Jesus, nga odong kokozo isido, aw nakano mintong di sido, to sebab no di tinimungan tuhun to gumo. Dadi, minanangkus maguhu isido, minuva da kazu si kamo, do mengimpa di Jesus itu mahib di lahan. Untuk nakadimpot i Jesus di hibang, timininga isido, minabos doy di sido. O Ezekius indauno, sikapon, tumositi tumindoy zo do idamenu do tadaw bayno. Minagabagab isido do minindaw. Minanoy mo di sido do ondos koso. Sa viabi iziho do minangomi di ontok nakakito diho inununantakan. Nakaugat isido do tumimpon do idhamin do songuhun mamimidoso kadiho do minabos. Ngamin kakat Ezekius do id ningkokoton daw o minabos do di Tuhan. Biyo oy Tuhan, mugad zo do papatak do sampapas di katos halataku do id tanga sampit. Nunu nakapanipu zo do isay nopo nga mambalay zo may disido do ingapat di ginumo. O minabos Jesus do disido, tadaw bayno, no kaikot o kapunang posizan do ditihamin, tu itituhun nga tanak nogi di Abraham, tu itanak do tuhun, no kaikot do magium, o menampasi do nunu inatagak. Iabal tavasi di Tuhan. Tapi kung abi, tohu points the pemusaban toko, the reflection toko mentok the liturgy, the pembahasan inang toko the tadobay no. Kaiso na po nga itina po misi the kapunang posisan nga mantad di Jesus. Nung nakita toko iti pembahasan the Injil, Ezekius tuhun di mamimidoso idmata da tuhun da Jahudi. Sebab no pa nga itinapa mo nimong sukay, nga mo nimong da sukay, da lobi kumanta di punuan da kapalintaan. Ina pagito itituhon no po untuk di nga, o kuno po ko awanangan di Zacchaeus nga,
ipamunaman di sido Zacchaeus na pangatuhon da mo mimidoso. Nga nung kada Jesus so nga ni Zacchaeus da may mininda kada kazu kiba angkab di Zacchaeus da mintong isay Jesus bos na pada Jesus nga Zacchaeus indaw no muga zorid hamin no tumindoy zorid hamin no ina pagi tamay ko ngavi zato ko nga tikit timpo to ko da kamong diti teka kampay diti kalamazan da misah da bitwa diti nga zato ko nga Miguel to di Zacchaeus to nagati mindak sumakay mindak teka kita panjat sa satu poko batang pokok kita juga ingin melihat Yesus. Nu kada bos di Jesus dat ikaras diti timindoizo dat kaposizon no. Tikit timuto ko da katema di Jesus dat ikaras ti on naman to kawiti da tamema i Jesus da tumindoy dat kaposizon da toko. Poin na po da kumaduvo nga wako na toko sumono muot nagi da tanda da paintabat nangko da tutumanod toko di Jesus. Tanda na po di miho toko da lotion da pambasan diti nga nung intakan toko kapos di Zacchaeus nga isa o perubahan. Perubahan na po nga no kali Zacchaeus sa minabos patakon ko teka in napotuhon ngawi da masikin nga unuan ko da halata ko. Misay na po nung nakapanipo zo nga balasan ko da ingapat ginumo ka. Sa toko taminay ko ngabi nga itino tanda da toko nung kiba iti repentance teka katumbasan kaginavan toko kumadi Jesus to result no pa nga guminawa toko ako na po ka ikinengan nga guminawa toko kuma sa pinsampipi otuhon. Kiba iti ginawa na toko, kiba iti kapanuhungan na toko, kumada tuhon ngapi. Reflection na po daw kumataho nga, mungkin vokon na toko, sumono, kakal sundong nga mada sumambayang, kakali mada active toko panamazangan nga, vokon na toko, migalati tuhon din nakakita di Zacchaeus o may Jesus, mangingi nga bidaw. So nga ni Jesus minugad dit hamin ni Zacchaeus nga, kiba vokon minubos, iti tuhon, minugad, teka pay ngamong da tuhon da mo mimidoso. Kiba pa iti jealousy, kiba pa iti au po no ka ba ginawa ko nung sa nga na tuhon. Nantutunan ko da mo mimidoso, umbay na nakabahik di kinengan. Nga sumunod da ko kakaliti kiba pa mo naman, oy, nakuto may among da tuhon da mamimidoso ka. Nga tapanay ko ngabi, intangan to ko kyo. Kinengan na po, Jesus na po nga, tamemo do guminavo do tuhun. Tuhun na po nga, tinodo, teka ciptaan do kinengan. No, da aw do kinengan anangan, aw do panamazangan anangan, nga idoso, o kon ko tuhun. Mantariti kinengan, tapanay ko ngabi, kanino di, itimpo, minsan do tabito iti, sa to ko nga, kiba o transformation, kiba perubahan, dan kapasisan do to ko, kayso igal ni bos ko dito to sa ngan toko na po do kakita do tuhod imahik kiba repentance nga manong katuhod to ko do kinengan to nakabahik to ko nadali wago na tanak do kinengan kumodevo sa to ko sundi nung to tumado ko do kinengan nga kiba iti kaginavan da to ko kuma da kinengan habi na matok tuhon sapi tuhon katahon na pa di nga kada manong katuhod do kinengan to sido no timpunon da misi da kapanang posisan da toko. Mantariti kanami kati Jesus did meja de karasiditi nang katuhod toko di sido to isido na inokag kita da toko minabos de toko da tumindoy zo de kapasisan no de ginavano do bayno.
Azo kuno Tuhan kinengan dos sapa bibinangun temasa do kavosian no nakateme sikoi di loti takan sadiau tu bari tanah kalaja da hongon ngavi da tina Tuhun di madima iti montak dagai di loti do koposison. Azo kuno ay Tuhan kinengan do sapa bibinangun temasa do kavosian no nakateme sikoi di hing anggur takan sadiau tuva digebas anggur kalaja da hongon ngabi da tinau Tuhun da madima iti di tinumon do kosundupanansa. Imang sembayang tepinay ngavi da kahubukanku Diosu ngavi o temo na da dikinengan itama tapakas. Panakno ay Tuhan sembayang sikay da nunu itakan sa idita kita di kelajaan no magano da mentok dagay di grasya da painta akson di diaw magano mentok dagay di vava da kesenangan ay sa kepupuson maza di Kristus Tuhan sa. Tuhan miampai Diosu. Poin savato o ginavongavi Diosu. Kana manak da kepadang katahuadan ngavi dari Tuhan kinaingan datakaw. Tatapot da katunud o matuhid iti, kalajak za kapamosisan sa, tamay mo midabanopo da manak diaw da kepadang katahuadan ngavi, oy Tuhan tamatabitua kinaingan tawakas kozo aiso kapupuson. Tu untuk ditanak ngavi nu, nakatokizas menginso sodu maza da doso maza di tanak nu di kuasa di spiritu tinimung nu vagu izioho de diau sendi da Tuhun ngavi atuidong sebagi iso maza di kepisaan di keintohvan tabitwa minanodo di tinan di Kristus di panambazangan tagazo di spiritu tabitwa kaintahang nada do di kaazaan do kabahan nu magi hahapau sebagi do i eklesia Omengkano, id kapikovangan miampai di tinumungan huhumuzo da tasab ngavi, mangazaw zika diaw, miampai kandasan papabal zikoi. Bitwa, bitwa, Tuhan do kinengan, do kupasan ngavi syurga, tawan tanah na penuh do untukanu, kasan ini takabas koso, also nesido imiko dengan di Tuhan, kasan ini takabas koso. Ototopot o bitwa ko, oy Tuhan. Ito vud da savyavi kabituhan. Itinapogi, da dizono da obitwa ititak ngavis semambayang zikoi, maza da papasondot di spiritu nu, da ditingavi miagal bohobo umatu. May da ada di da itingavi da montok dagay, ditinan. Omza, di Tuhan sa, i Jesus Kristus. Untuk ditimpuh dan iman petabuso isido, o menasagak ko da siminuang da konda sa andaw, minagano isido da loti. Minanak da kapanang katahuadan ngavi, minangakib di pinapatak di kumadi makikya ngavi daw o mosbos. Onwa iti savya bikaw, pangakano mantad iti. Tu itino itinanku, ipatakan may montok o Diyosu.
Idlahan miya gadi, untuk napongoh imakan min sesedop, nano disido isasavan. Insan po dominanak do kapanang katahudan ngavi, pinatak disido kumadi makiki ngavi daw mosbos. Onua iti sa viaviko, panginum na mantad diti. Tu itino isasavan di zaku, isa di batas kababagu aisa ko pupuson, ipotunguan may mantok Diyosu mantok tegumu, mantok di kepahiangan do dosa ngavi. Amay na iti, dari keandaman tego. Ikatapatan taham lati do ketumbasan. Itinapogi na masasikoy mamalamay di kaandaman di kinapatazon kinatungagan daw, patakan sa diyaw ay Tuhan iloti do kaposizon isasavan do kapamosisan. Manak do kapanong katahuadan ngavi, dan ikitan zika diyaw, do kapadan do idumbangan no manumpuan day diyaw. Ahudok ko sa isikoy do semambayang, do magi do ditinan amza di Kristus, at timong zikay na da do iso, maza di Espiritu tabitwa. Anda mo ay Tuhan i-eklesia no, paintongkop ito tongkop do pamagunan. Abitano sa sido do di kapanuan do tuhod sa kaday, songovian miyampay di Francis Pope dagay, John Bishop dagay, Saviavi di Fadangavi. Anda nogi ito pinangavi dagay, inang kaodop idi kahansanan di katungagan, Saviavi inapatay id kosyanan no, tay mo no iziho do di ninavaw do vos no, kasi nadagay sa Viavi sumambayang sikoy, damiyampay di hahangay to bitwa merit tina di kinoingan. Sancti Joseph Sabado Sido, miyampay di apostol tong bitwa, sa Viavi isangti, inakapaponsikaw diyaw idpo pusda umulan ngavi, kanusikay na da, di kavosyan, na dumadi da sapi tumungkus ngavi, da kapasizon sa lajur, mangazo, mabantog diyaw, maza di tanakno, Jesus Christus. Maza disido, yampai disido, idisido. Oy kinaingan tamata vakas, di kepisaan di Espiritu bitua. Saviavi ko bentugan kapantangan nga diawno, montok so hihinaid, ay so ko pupuson. Dahil dipenuh di mamamasi, naog maza da kapangyaan pa yung kinoyngan, katama zikoy da mabos. Tamaza da isyurka, abitwa no ang ano, mikot o kapamalintaan no, isab no ay maanday tana, miagal da ingkana da isyurka. Takon da gaya da tadawiti, loti za tasasangadaw, pohyong zikoy hasa nga bidagay, megal dagay da papahyong di santob mamuhasa mavandagay, kada zikoy vito did koy basatan, nga pagapaso zikoy no mantad talaat. Pagapaso zikoy ay Tuhan sa mambayang zikoy di mantad patitikid talaat, katahuad no da manak da pibabasan tadaw nga bidagay, da mazari sa kaday do kasyanan no, penggabas zikoy na da tamay mo da mantad doso, paintampasi mantad sa viavi kasusaan ginavo. Da masuzikoy pengandar di kehansanan na bituhan, di koy katan di mamamasiza Jesus Christus. Tuwing pamalitan ni kuasa ang pagkagat mo, ngayon nagabay mo ang salinginan. Oy Tuhan Jesus Christus minabos dari apostol ngavi no, pibabasan timponon ku Diyosu, pibabasan ku takon ku Diyosu,
Kada intong do dosa ngabi dagay nga do idi ko tumbazan di eklesia no. Katahuad no da manak da sido do pibabasan pisaan ikotanudan miyang pahizap no. Imamamasi mamalinta mentok so hihinaid ay so ko pupuson. Ipibabasan di Tuhan miyampai Diyosu tomay mo. Kano no di magitataak na tanda do pibabasan. Intangay domba di kinaingan. Intangay isido imongidu di dosa ngavi di pamagunan. Abitua na sentob hodid makan demi sesedop di domba. Tinan omza di Kristus magabit tatakaw dahil kapasison salajur. Kano sumambayang? Nakabagi si ko di tak ngavi dari di katapatan taham latih to bitwa hodok ko sa makinsian diaw ay Tuhan da nunu pinanuan di tanak no dagay da memang id kaandaman da di sida
magawit na dadagay do kosunizon id kanginovan manakadhay, maza di Kristus Tuhan sa. Katabian, gugumampi di mananabus, savo di hahangay tabitwa Mary, aday diyaw pinatak di kinaingan, di kinaing, aday diyaw pinahansan di Mary, ikatumpazan daw, miyampay diyaw na dadi Kristus datuhun, tabitwa Joseph, di dagay panagi, pakitanay diyaw sandi da sanguhun tama, abito zikoy de lahan da kaposison, pakinuay zikoy de gracia, kabinsianan sinyaw, umahigay zikoy mantad patitikid talaat. Amen. Ituhan miyampay Diyosu. Ibalakat di kiningan tabakas kozo, itama, itanak, espiritu tabitwa, sumundot na da do Diyosu tumimpon miyampay Diyosu so hihinaid. Ugad no, pabalot no iabal tabasi di Tuhan.